Squad Udar i nastavljamo sa sklapanjem timova i danas ćemo sklapati Chelsea, to je klub Chelsea i koristit ćemo formaciju 4, evo ga, evo sad će na kolu biti Courtois, evo ga Courtois, na tu poziciji će igrati Terry, ovdje će biti Cahill, na uvodnu poziciju će igrati Filipe Luis, evo ga, na repnu poziciji Ivanović, kartica na crvenoj poziciji će igrati Matic, evo ga Matic, na lovnoj poziciji će igrati Hazard i Hazard, evo ga, mnogo dobar igrač, na rovnoj poziciji će igrati Willian, crno će biti Oskar, evo ga, isto u formi kartica kao Ivanović, samo što je bolji Oskar. Napadači moj omiljeni Leo, ovdje će biti Diego Costa, mnogo dobar igrač i on će biti isto inform i ovdje sam se razmišljao koga da stavim. Stavit ću ipak Drogu. Evo ga, Drogba. Evo vidite kako izgleda ovaj tim, ko ima već FIFA mogao bi ovakav tim da sastavi, mnogo dobar tim. Evo, pogledajte. Stavi se na kadu. Ko ne može svojim timom da pobedi, on uopšte ne zna da igra. I to je to što se tiče ovog videa, vidimo se sljedeći. Ćao!